Si spremna za još? Da. Da, ok. Gle. Gle. Daj ručicu tu gore. To dole držimo, tako. Da. Ok, gle. Da. Ovo je ista fora. Moramo povući liniju, može? Da. Gle kako je neobična. Može? Ajmo. Ne, samo povlačiš po ovim točkicama. Ajmo. Čuk. 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 Gledaj šta radiš. Ne ravno. Nego ne plakati. Idemo zajedno. Idemo zajedno. Tako. Tako. Vidite. Tako. Vidite. Ajde, ovo će biti malo lakše. Ko je to? Ko je to? Kukuriko. Kukuriku, bravo. To se zove Petao. Pijetao. Bravo, ajmo vidjeti kako ćemo držati pjetlu. Cik cak, ljubavi. Cak. Cik cak. Cik cak, bravo. Ko su ovo tu? Mama, Koka i? Mama? Pija. Pile, da. Opa, ode loptica. Ajde. Ajde, čuk, čuk, čuk. Bravo, tako, prati liniju. Ne gledaš papir. Gdje? Ne, gasit ću. Dole, tu smo na zadatku. Tu, tako. Ajde još. Učiteljica. Da, tako, dole, tako, dole. Bravo, odlično. A gle ovo su ti neki cirkusanti, vidi. Ko je to? Ko je to? Ko je to? Bez rištanja, ne razumijem te, ko je to? Nando. Majmun, točno. A ovo? Ovo? Nekakav šator, a taj šator je Da. cirkus. Tu gledaj, cirkus. Da. Ko je ovo? Jana. Ko je to? Nije Leon, nego Gam. klaun, točno. A ovo? Ovo bi trebao biti zec u šeširu. Hajde idemo ih spojiti. Može? Pota. Idemo. Gdje je druga ruka? Ajmo, tako, ajmo. Tako, bravo, gledaj lijepo, fino di ideš. Tako. Ne, dole, gledaj. Tako, gledaj šta radiš. Ova linija je ravna, to možeš sama. Ajde, gore ruku, lijepo držiš papir. Ajmo, ta linija je ravna, to možeš sama. Ravno, zlato. Ajmo probati s ovim. Ajmo probati s ovim. Čekaj. Ajde, treba mi jedna ravna linija. Čekaj, treba mi jedna ravna linija. Ovo tu nije baš ravno. Ravno fakat već možeš sama povući. Čekaj, ne, daj ne cmoli, inače ništa od učenja, dobro? Da. Ajde. Danke. Ne budeš ako ne prestaneš smoliti, ne počneš učiti. Ajde, gle, ravna. Daj sa prstićem prvo prođi. Ravna. Ajde. Lijepo primiš ovo i ajmo. Tu je početak. Ajmo, ravna. Ravna, Klea. Tako, bravo. A ovo je valovita. Ajde. Tako, bravo. E sad ćemo to raditi krug, krug, krug. Ko da Zeko hop radi, znaš? Zeko hop. Zeko hop. Ajde, krug, krug. Tako, bravo. Ajmo tu krug, još dva kruga. Ajde. Jedan. Točno i još jedan. Bravo, Kla. Sjajan posao. Bravo. Ćeš pokazati učiteljici? Kad se izvoli učiteljice. Izvoli. Tako, bravo. Ajmo sad vidjeti šta je ovo tu. Ko je to? Točno. A ko je ovo? Jana. Šta je to? Cvijeće, bravo. Ova Bubamara ima nekakvu čudnu onda putanju letenja. Ajmo ruke gore. Ajde školarka i druga ruka. Tako, ova ruka. Tako, ajmo, idemo. Idemo, Bubamara ide. Ide ravno, pa ide gore. Pazi, dobro, dobro, daj, moraš povući do kraja. Ajde, tako, još. Okej, dole, skroz dole, sad ide ovako. Ljubavi, potrudi se, di su crtice. Tako, super ti ide. Super ti ide.
Tako, bravo. Odlično, još malo, ajde. Tako, bravo, i sad ravna. Ajde, kako ćeš ravnu povući? Tako, Medo, dole. Dole. I onda sad cik, cak, cik, cak, cik, cak, cik, cak, cik, cak. Dole, opet ravna. Tako. Još. Ajde. Hop. Dole. Gore, kup. Dole. I bravo. Odlično. Ajde, pokaži učiteljici. Vidi. Učiteljica. Vidi, to je Klea radila. Bravo. I ovo će ti se jako svidjeti. Šta je ovo? Sladoled. Šta tu trebamo napraviti? A? Ovo je kugla sladoleda. Ovo? Šta je to? Jel to smije Klea jesti? Ovo tu. Kornet. Da. Jesi ga ikad u životu jela? Da. Nisi, ne laži. To ne smiješ. Šta tu ima? Gluten. Gluten. Hoću G čut. Gluten. Ne, gdje je G? G. G. Gluten. Tako je. Gluten. Dođi ovdje, idemo ga spojiti. Ajde. Idemo naći jaje. Sladoled. I staviti ga, to je tu. Ruka je tu. Ajmo, idemo. Gledaj. Gledaj gdje trebaš ići. Ajmo. Gdje? Tako, zavinuto. Tako, i evo ga u kornetu. Ajmo, ovo je cik-cak. Kako se škak? Cik, cak, cik, cak. Gledaj tu. Cik, cak, cik, cak, cik, cak, cik, cak, cik. Odlično. Ovo je zavinuto. Ajde. Ne, ovo nije cik-cak, ovo je zavinuto. Ovo je fiju-briju. Da, i ovo će opet biti cik-cak, ali u drugom smjeru. Nije još gotovo. Čekaj, možeš i matematiku, prirodu i društvo. Ajde, gle. Klea, tu smo. Tako, bravo. Ajde, pokaži. Tako da vidi žena. Tako. Kako se kaže? Lava. Izvoli se kaže. Ovoj. Tako je. Bok, reci. Bok.